Bingo! Halo teman-teman, kita bertemu lagi ya. Kali ini sudah ada Atong, Rajo, Jarjit, dan Pak Haji Udin teman-teman. Ayo kita kasih mereka topeng Ultraman ya. Kira-kira mereka jadi Ultraman apa saja teman-teman? Ayo kita lihat. Here we go! Wah, lihat teman-teman. Ternyata Atong berubah jadi Ultraman Ginga teman-teman. Mantap. Ayo teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Keren teman-teman. Lihat, si Rajo ternyata jadi Ultraman Zero. Widih, keren ya teman-teman. Ayo teman-teman, kita lanjutkan lagi. Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata Jarjit berubah jadi Ultraman 7. Keren Jarjit. Ayo teman-teman, kita lanjutkan lagi. Yang terakhir, Pak Haji Udin. Let's go. Wow, lihat teman-teman. Ternyata Pak Haji Udin jadi Ultraman Nexus. Keren ya Pak Haji Udin. Tetap semangat, pantang menyerah, maju terus, biar lancar, sukses besar. Nice. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan ikuti terus channel kami, Bampuki. Dadah.